kuri Arsenal Arsenal haravugwamo byinshi kugaruka kw'abakinnyi batandukanye Deus haranavugwa kongera amasezerano kwa Leandro Trossard mu ikipe ya Arsenal ariko noneho hari n'inkuru zivuga yuko Arsenal mu kwezi kwa mbere yifuza hagati ya Gyökeres ndetse na Alexander Isaac hakavugwa n'umusore w'ikipe ya Real Madrid ku ntizanyo y'amezi 6 witwa Arda Güler. Ni inkuru zikomeje kugenda ziyongera bivuga ko Arsenal yifuza undi mukinyi wataka w'umukinyi wo hagati wataka witwa Arda Güler. Mu mvune ya Odegaard byagaragaye ko Arsenal itizeye etaninwaneri rwose buriya nuko nyine abanyarwanda kiriya kintu nibo bakigira umuntu akaba atakubwira ikintu ariko n'iki kugira ngo ubimenye ukabimenyera mu bikorwa. Kuba etaninwaneri yarabonaga bagurishe ba Simifro n'abandi bakamusiga banutije Fabio Vieira yashobora gutekereza ko yashobora gutekereza ko bamwizeye ariko kuba noneho mutaramu yaravunitse bakajya kuzana umubirigi kugira ngo akine hagati mu kibuga we badashobora no kumwemerera kuba bamuha n'iyo minota ni ikimenyetso cya nyacyo ko nta cyizere gifatika bamufitiye. Hari igihe bundi muri transfer habamo ibice bitatu. Hari igice cya ekipe umukinnyi arimo cyaha igomba kujya ndetse n'umukinnyi ku giti cye cyangwa se n'abamuhagarariye. Kuri Arda Güler ugiye kureba byashoboka ko yasohoka mu ikipe ya Real de Madrid. Impamvu yashoboka nihiye nuko Arda Güler kuva yajya mu ikipe Real de Madrid iminota amaze gukinira ikipe ya Real de Madrid niyo mike kuruta yamaze gukina ikipe y'igihugu ya Turukiya kandi ikipe urabiswe ikipe y'igihugu ntabwo iterana buri gihe nka club. Kuba iminota bamuha muri club ari mike kuruta yakina mu ikipe y'igihugu bisobanuye neza icyo uyu mwana wifuza gutera imbere icyizere muri Real Madrid bamufitiye. Nicyo kintu kigaragaza ko aramutse ajya ahantu ashobora kuba yabona iyo minota. Nibyo no muri Arsenal ntabwo iminota ihagije ariko Arsenal ko byagenda kose uramutse ifite Arda Güler yabifite indi option yakora nko muri iki gihe cya Champions League igiye kugera ahantu hakomeye kandi igiye kureba amakipe menshi agiye kuzayakina buri minsi 3 week in week out bitewe nuko mu kwezi kwa 11 kwezi kwa 12 hinjamo FA Cup ubwo Carabao Cup still acyarimo Champions League Arsenal ishaka kutaza mu makipe 8 ya mbere ikisanga igomba guca muri playoff ubwo nayo n'indi imikino ibiri bayiyongereyemo yabikomeje kimwe cy'umunani cya Champions League imikino ibiri kongeramo zo za FA Cup na za Carabao Cup na Champions isanzwe agisigaye imikino myinshi. Kuri Martin Odegaard yagize iyo mvune ushobora no guti n'uburyo bwa engagement ushobora gusa nkaho bugabanyukamo wera icyo kibazo cyo gutinya niba yakongera akagira reshite. Wareba kuri Arda Güler uramutse umufite uko byagenda kose ari hejuru ya Nwaneri turebye iminota yahawe ubushize yakinnye imikino 8 abanjemo yabashiye kugira uruhare rw'ibitego 8 atsinda ibitego binatanga assist enye umwaka ushize w'imikino muri Real de Madrid. Wanareba uburyo atwara equipe nationale ya Turukiya no umusore navuga ko ashobora kuba yaba hafi na hafi kuri Odegaard kubyo atanga mu kibuga. Biramutse bikunda ko Real Madrid yamurekura yatekereza kuba yamurekura kuko nanone ugiye kurana muri Real de Madrid nibazo by'imvune biza buri munsi ku munsi ukanareba undi muntu ufite iyo karite Jude Bellingham nibyo ashobora kuba yagukinira ariko se nanone ko hagati mu kibuga batekereza ko Fede Valverde yajya guhoma kuri kabiri mu gihe Mercato itaragera ngo bajya ku isoko ry'umukinnyi bivuze ngo haba hamaze kugabanyuka abakinnyi hagati mu kibuga. Luka Modric imyaka 39 ashobora kuba yagira ibyo bibazo by'imvune still nanone ukabona ko Real Madrid ni ikibazo cy'igihe cyo kumwiza ariko still acyamukeneye nayo kuko ikeneye effective kuko yo birovias uyibariyemo Copa del Rey namutse itavuyemo ukabariramo bya bikombe bazajya gukina bya Super Coupe Espagne bazajya gukina mu Barabu ukabariramo ko itashobora kuboneka mu makipe 8 gakina playoff za Champions League byabisobanuye ko international break yazongera kugaruka Real Madrid ikina buri minsi 3 kandi abakinnyi bayo arukuni ikibazo cy'imvune kiza kigasa nkaho cyabaye nk'ikintu nk'icyorezo cyandura ugasanga buri mukino muratakaza umukinnyi. Real Madrid kugira hangaye inose zigeze itaragera no muri kimwe cya kabiri cyayo Real Madrid imaze kugira imvune 14
ku bakinnyi batandukanye, hari abavunitse kabiri, hari abavunitse rimwe, hari n'abamaze kuva mu kibuga completely babiri, Carvajal batatu nako, Carvajal, Jesus Vareyo nande wa mu defenseur ni Jesus Vareyo ni yego ni Vareyo na n'uyu maze kugenda vanga Eder Militao bamaze kugenda burundu, bagomba kumara hanze sezo yose. Real Madrid yamurekura aba basore b'abanyaturukiya nanone ugiye kureba umuntu wizerera muri Real Madrid amaze kumenyera vestiaire n'ibiki byose, yatekereza nanone nahana agiye kugina adafite uwo mwanya ubanzamo mu buryo buhoraho. Ese ntashobora gutekereza ko ashaka kuba yajyaho none style akaba yicaye ku ntebe y'abasimbura muri equipe itariye nizo success zindi baba bageraho no gukina Real Madrid n'ibiki no guhindura abanyaturukiya amahire baba bavuga n'icyongereza. Ntabwo ari nka Fede Valverde wanje kujya muri Arsenal avuga ko none ibi byabaye ikibazo kuri we n'imico y'abongereza ku bantu bavuye muri Latino, wenda byibura we n'umunyaburayi. Ibyo byose ni ibintu byo kurebaho niba byakunda ko yajya muri Arsenal, ariko yaba ari indi option nanone Arsenal yabitekereje neza, kuko niba yifuza kugera kuri 6, kuko Arsenal birayisaba ubu icyo na Arsenal isa nkaho yihuse ikora amakosa yose yagakuriye ko yarakoze muri phase, ahubwo menya yana nageze no muri phase retour, kuko amanota imaze gutakaza twabaze duhereye muri sezi ishize iri mu mwenda w'amanota 5 kuri Jurune ya 11 mwaka ushize ifite amanota 28, iyi Jurune ifite amanota 19, bivuze ngo iri mu mwenda w'amanota 5. Urebye imaze gutsindwa kabiri, niba nibuka neza si kabiri, ni kabiri imaze gutsindwa, imaze gutsindwa kabiri na Bournemouth ndetse na Newcastle. Imaze kunganya imikino 4, bivuze ngo imaze gutakaza amanota 10. Oya ndabeshye, amanota 18, imaze gutakaza amanota 18. Bivuze ngo ku ikipe ishaka igikombe cya shampiyona, ishaka gukosora ibitaragenze neza umwaka ushize, yakoze amakosa agakwiye ko yarakoze nko mu mikino 25. Bivuze ngo mu kwiratrapa igomba kuba ari 0-40, nta kosa yemere gukora. Mu kudakora ikosa na rimwe rero muri ayo makarita y'imituku yabonye, muri zo suspension, muri zo mvune, Arsenal we n'imvune zo ntacyo bafite bazihinduraho, ariko Arsenal yagakwiriye kuba noneho iza ifatiraho nkuko umwaka ushize yatsinzwe imikino 4 muri phase returitsindwa umukino umwe. Iyo ni Arsenal twa dukeneye muri iyi sura yindi, niba koko ishaka kuba yaprova igatwara igikombe muri 2025 nkuko yabivuze. Arsenal irarushwa amanota 9 n'ikipe ya Liverpool iri imbere. Liverpool imaze gutsindwa umukino umwe kuva ino sezo yatangira, ne equipe kuri ritimi iriho ubona ko gutsindwa atari ikintu kiri hafi. Arsenal birasaba nayo ngo yancene, nubwo ayo manota atavamo ariko still gakomeza iyo momentum yo gutsinda, kuko hari undi mukino uzongera kubahuza. Ikomeje iyo momentum ko shampiyona yegera imbere, nuko imvune no kugabanyuka kw'imbaraga watangira isibyo burya mukinisha ku mukino wa 31 32. Arsenal icyo mbona yari kwire ku refreshinga effective ya, kuko ahantu yatsinduye haruta handi hose. Izi mvune n'amasuspension yagize mu ntangiriro za shampiyona zerekanye neza ko biyubatse nabi bategura ino shampiyona, ko ntabwo wasobanura abafana ba Arsenal ukuntu wizera umukinnyi umwe ku mwanya witwa Martin Odegaard, umusimburo wahashyize umubona neza ko atari ku rwego rwo kuba yakina na Leicester, umubona neza ko atari ku rwego rwo kuba yakina n'amakipe matoya nka za Bournemouth n'andi atandukanye. Ni kigaragaza neza ko mu kwiyubaka bakozemo ereri, warekuye abakinnyi bose usigarana umukinnyi umwe ku mwanya, kandi turabizi ko ntabwo yakwancena sezo yose. Ikindi, Arsenal yagiye kugura imyanya idakeneye mu bintu yari ikeneye. Mu bitego 92 yatsinze yari ikeneye kugura rutayizamu, bashobora kuba baribeshye ku mibare y'ibitego batsinze, ariko mu by'ukuri gukora cross 46 cyane ikipe nka Inter de Milan ugakinira igice cya kabiri cyose imbere y'izamu ryabo, udashobora no gukora ya shot on target, tuvuga ngo umunyezamu Yann Sommer yakuyemo umupira wari muri file yawukuye muri 90, yakoze saves nizi ngo tuzibukiranye. Iki kintu kiba gisobanura neza ko hari umwanya runaka urimo umuntu udakwiriye. Arsenal intangiriro za shampiyona zerekanye ko yakoze amakosa, kubikosora n'ibyari ni muri iyi mercato yo muri Iver mu kwezi kwa mbere bashobora kuba batira, kuko mu kwezi kwa mbere abakinnyi babiri bamuvinga, umukinnyi uri mu ikipe ntoya ubonye opportunity yo kujya mu ikipe nkuru, n'umukinnyi wari mu ikipe ariko atabona umwanya uhagije avuga ati
hari ibikombe biri imbere, hari izo za qualification z'igikombe cy'isi, hari umwaka utaha tuba twatangiye kubaranga igikombe cy'isi kiraje cya 2026. Umukinnyi rating akavuga ati nsigaje imyaka mike yo gukina nintitwara neza nka rero isane kuri abavuga ati ninkomeza kujya kuri bench muri Bayern na Griezmann rimwe na rimwe azansiga mbe ntajya mu gikombe cy'isi kandi imyaka irimo iranjyana ikindi kizagaruka 2030 uwo ngo yamuvinga kugira ngo ajye gushaka umwanya wo gukina ahantu runaka n'ikipe y'igihugu imutekerezaho. Abo bakinnyi batabona umwanya n'abakinnyi bato bakeneye kwa upgrading nabo bamuvinga kenshi na kenshi muri transfer zo mu kwezi kwa mbere. Ese Arsenal iri ku isoko irabona abakinnyi banyabo baza mu myanya yabo baza gufasha ikipe ya Arsenal gukosora amakosa yakoze? Nicyo kintu ubundi Arteta yagakwiriye kwicara n'abamufasha bakasesinga icyo kintu bakabona aho bakoze amakosa ubundi bakayakosora muri transfer zo mu kwezi kwa mbere.